anjing orang bakar je, dalam keadaan terbakar tu, anjing tu terpekik terlolong, kita nak tolong tak boleh, anjing tu berlari kudu gila. Agak-agak apa perasaan kita? Sedih bang, wallahi kita akan rasa sedih. Sebab apa? Kita nak tolong tak boleh, api besar. Bayangkan pula besok dekat akhirat, asbab kelemahan diri kita, asbab kita main-main dengan agama Allah SWT, kita tak sungguh-sungguh amal agama Allah SWT, takut-takut besok dekat akhirat tuan-tuan, Allah SWT buat keputusan, Allah ambil anak kita, Allah SWT ambil isteri kita, Allah SWT ambil mak kita, Allah SWT ambil bapa kita, Allah SWT campak depan mata kita dalam neraka Allah SWT. Agak-agak kita mampu tak mampu tengok tuan-tuan. Anjing kita tak mampu tengok tuan-tuan. Bayangkan mak kita tuan-tuan, bayangkan bapa kita dalam neraka Allah SWT, bayangkan isteri kita, bayangkan anak kita yang kita cium hari-hari tuan-tuan, bayangkan mereka-mereka di dalam neraka Allah SWT. Agak-agak apa perasaan kita tuan-tuan? Wallah kita tak mampu tuan-tuan. Hari ini Allah SWT bagi kita peluang, Allah SWT bagi kita nikmat kehidupan. Gunakanlah nikmat kehidupan ni untuk kita sungguh-sungguh tuan-tuan, amalkan agama Allah SWT. Mati besok tak guna tuan-tuan.